Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Reč po reč. Moj današnji gost je predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac i nekadašnji predsednik opštine Dragan Blagojević. Gospodine Blagojeviću, dobrodošli u emisiju Reč po reč. Dakle, evo, kao što smo malo pre spomenuli, bili ste na čelu opštine koja drži, nažalost, neslavan rekord u broju prekomponovanja vlasti. Od majskih izbora prošle godine vlast je prekomponovana 5 puta. Pitanje koje se samo nameće kako žiteljima Aleksandrovca, tako i svima koji prate ovdašnju političku situaciju je zbog čega su menjane koalicije u tako kratkom vremenskom periodu i da kažemo ko trenutno čini vladajuću koaliciju. Pre svega da vam se zahvalim na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji i da vam se zahvalim na dobrodošlici. I kako kaže naš narod, bolje vas našli. Mi smo u Župi imali jednu zaista turbulentnu političku godinu. 2012. godina je bila izborna godina, a 2011. predizborna. Sve je to uslovilo žestoku političku borbu na političkoj sceni u Župi. Novi zakon o lokalnim izborima predvideo je da je odbornički mandat svojina samog odbornika. Znači da stranka ne može da mu oduzme taj mandat. Samom tom činjenicom, kad stranka ne može da upravlja mandatom svog odbornika koji je na njegovoj listi, sama ta činjenica je otvorila političku trgovinu mandatima. Aleksandrovac nije redak slučaj u Srbiji, ali je verovatno jedan od najupečatljivijih i najpoznatijih slučajeva u Srbiji po prekomponovanju opštinske vlasti. Ja ću samo pokušati da u najkraćim crtama dam jednu retrospektivu tih događanja povodom komponovanja vlasti, povodom formiranja opštinskih vlasti. Naime, nakon održanih izbora konstituisana je jedna većina u kojoj su učestvovali Srpska napredna stranka, Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije, Pokret za bogatu Župu. Ta većina je brojala tačno 30 odbornika od 59, znači jednog više koji je davao većinu. Sama ta činjenica da je ta tesna većina sa jednim odbornikom, da kažem više, je dovoljno govorilo o tome da je ta vlast veoma, veoma teško formirana. U opoziciji je ostao Pokret za Župu sa 26 odborničkih mandata i URS sa 3 odbornička mandata. Jedan njihov odbornički mandat je prešao na stranu koalicije koja je formirana. Nažalost, ta vlast trajala je par meseci. Trajala je par meseci, nakon čega je početkom septembra prošle godine ili krajem avgusta, ne sećam se tačnog datuma, formirana nova većina koji su činili Pokret za Župu sa 26 odbornika i Socijalistička partija Srbije. Toj većini prethodili su pregovori i Srpske napredne stranke i URS-a i Socijalističke partije Srbije zajedno sa Pokretom za Župu oko konstituisanja vlasti po republičkom modelu, ali ti rezultati nisu dali određene rezultata, tako da ti razgovori nisu dali određene rezultata, tako da je formirana većina između Socijalističke partije Srbije i Pokreta za Župu. Ta vlast je trajala čitavih 15 dana. Naime, centrale naših stranaka su zahtevale da republički model po kome je vlada formirana, da 3 stranke koje su formirale vladu, da mi nađemo zajednički jezik i na lokalnom nivou, znači Socijalistička partija Srbije, URS i Srpska napredna stranka, i da pokušamo da formiramo takvu vlast koja bi bila upodobljena sa republičkom vlašću, kako bismo mogli da koristimo određene benefite koje republička vlast može jednoj lokalnoj samoupravi da omogući. I tako je, mislim, 16. ili 17. septembra, mislim baš 17. septembra prošle godine, formirana 3. po redu koalicija i ja sam izabran kao predsjednik opštine 3. po redu
u nepunih 3 meseca. Od juna do septembra meseca, znači 3 predsjednika opštine se promenila opština Aleksandrovac. Tu novu većinu činili su Socijalistička partija Srbije, URS, SNS, Pokret za bogatu župu, Demokratska stranka sa 33 odbornička mandata. Nakon toga koalicija je počela da radi, međutim, da kažem, to je kratko trajalo. Već početkom decembra dobili smo novu inicijativu za promenu vlasti. Ta promena inicijative je podneta 10. decembra. Skupština je zakazana 25. decembra, baš u periodu kad se pripremao budžet za 2013. godinu, jedan period kad smo sumirali neke rezultate iz prethodne godine i kad smo trebali da napravimo, da kažem, jedan dobar budžet koji bi trebao da donese dosta toga dobrog u 2013. godini. Nažalost, zbog te inicijative malo smo manje pažnje posvetili izradi tog budžeta, tako da smo 25. decembra održali Skupštinu. Inicijatori inicijative za promenu vlasti se nisu pojavili na toj Skupštini, ali nismo ni usvojili taj budžet. Tako da smo u samom startu sa budžetom došli do određenog zakašnjenja i na kraju krajeva taj 4. pokušaj promene vlasti je, da kažem, propao. Nakon toga, par meseci nakon toga, znači februara meseca, Pokret za župu pristupio je Ujedinjenim regionima Srbije. Sa 26 odbornika, sa 3 odbornika URS-a, ta nova odbornička grupa je činila 29 odbornika. Nakon konsultacija sa centralama naših stranaka, nakon razgovora, pregovora, razmišljanja, nakon njihovog uveravanja da se ništa neće bitno promeniti u vršenju vlasti, sem toga da će se postići jedna veća politička stabilnost, da će biti manje ucena, da kažem, od strane pojedinih odbornika za određenim radnim mestima ili nekim drugim zahtevima. Mi smo posle nekih 20 dana prihvatili tu njihovu inicijativu. Centrale naših stranaka su to prihvatile sa tim garancijama i mi smo na sledećoj skupštini na kojoj smo usvojili budžet opštine i prekomponovali vlast praktično po 4. put. Tako da je tada tu vlast umesto Demokratske stranke i u sve ostale, ove koji su učinili koaliciju, sve ove političke stranke, ušao i Pokret za župu, odnosno sada kao URS i kao najveća, da kažem, odbornička grupa u Skupštini. Međutim, desilo se sad nešto sasvim suprotno. Umesto da tih ucena ne bude, odbornička grupa URS-a je odmah počela sa ucenom. Jedno neslaganje oko uopšte politike koja se vodila u tom trenutku dovelo je do toga da smo u junu imali jednu burnu sednicu Skupštine na kojoj je bilo evidentno da ne razmišljamo na isti način, da postoje razlike u koncepciji daljeg rada i nama je već tada bilo jasno, odnosno Srpskoj naprednoj stranci, meni kao predsjednik opštine koji je i predsjednik Srpske napredne stranke u Aleksandrovcu, bilo potpuno jasno da će ta vlast veoma, veoma teško funkcionisati. Već 31. jula, a onda i nakon toga 15 dana smo praktično doneli zvaničnu odluku da istupimo iz te koalicije, ne boreći se dalje za opstanak u toj vlasti, iz prostog razloga što jedan takav vid obstrukcije, jedan takav način rada pre svega ne donosi ništa dobro građanima. Mi nismo želeli da se bilo kakve loše odluke i bilo kakvo nečinjenje dovodi dalje u vezu sa Srpskom naprednom strankom i mi smo doneli odluku da jednostavno istupimo iz te koalicije, da naša mesta prepustimo drugima. Šta se desilo? Desilo se naime da oni koji su tražili februara meseca da Demokratska stranka ne bude u vlasti i da njihova mesta zauzme Pokret za župu, desilo se sada da su sa Demokratskom strankom, znači sa onima koje su svojevremeno izbacili iz vlasti, napravili dogovor, napravili, da kažem, novu većinu i formirali novu vlast
17. ja mislim 17. septembra, negde otprilike pre mesec dana. 17. avgusta, izvinjavam se, negde pre mesec dana. Tako da sada tu novu vlast čini odbornička grupa URS-a sa 29 odbornika, 7 odbornika Demokratske stranke i 2 bivša odbornika Srpske napredne stranke, koji pri tome sada nisu više ni članovi Srpske napredne stranke. Kakvo je bilo zatečeno stanje pre godinu dana kada ste došli na mesto predsednika opštine? Pa evo, ja sam na početku ovog odgovora na prvo pitanje naglasio da je 2012. bila izborna godina, a normalno da se 2011. godine znalo da će 2012. biti izbori i početkom 2012. biti ti izbori. Tako da te predizborne aktivnosti prethodne vlasti normalno da su zahtevale određene radove, da kažem, pokazivanje pred biračima, izradom određenih deonica, puteva ili nekih drugih radova i tako dalje. Po starom zakonu o javnoj nabavci, javnim nabavkama, rok plaćanja je bio jedan od elemenata koji se bodao. Tako da je gro tih radova koji su u opštini Aleksandrovac rađeno upravo sa rokom plaćanja 360 dana. Neki sa 180, neki sa 360 dana. Tako da onda vam je potpuno jasno, a i svim vašim gledalcima će biti potpuno jasno da ono što je rađeno februara, marta, januara, prošle godine, decembra i tako dalje će doći za 360 dana na naplatu. I tako se i desilo. Znači sve ono što je rađeno u tom periodu na naplatu je došlo praktično početkom ove godine od januara do aprila, do maja meseca. To su bili, da kažem, znatni iznosi, uglavnom su se odnosili na infrastrukturne projekte, na izradu, da kažem, lokalnih puteva, tako da smo mi u pojedinim mesecima praktično pola budžeta za taj mesec morali da izmirujemo, da kažem, onima kojima dugujemo po osnovu tih radova. Šta je nešto što je značajno, što se desilo umeđu vremena, a vratit ću se u drugom delu odgovora na vaše pitanje, konkretno na ono što smo zatekli. Važno je da se krajem prošle godine doneta jedna uredba od strane vlade, da jedan deo lokalnih taksi praktično se ukida i tu je naša opština, odnosno naš budžet ostao tanji negde za prilike 6-7 miliona dinara, što nije mala suma, a onda smo promenu zakona kojim je deo doprinosa koji je išao lokalnoj samoupravi u stvari ukinut, ostali kratki za nekih 25 miliona budžeta. Zato je bilo i potrebno raditi rebalans budžeta i raditi prenamenu određenih sredstava kako bi praktično ta sredstva iz budžeta se efikasnije koristila. Šta smo zatekli? Zatekli smo, znači, određeni broj dugovanja po osnovu infrastrukturnih projekta. Zatekli smo javno komunalno preduzeće koje je u tom trenutku bilo 80 miliona dinara u minusu. Najviše po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa i po osnovu dugovanja bankama, neplaćene električne energije, neplaćene vode, fabrici vode u Majdevu i neplaćene određenim dobavljačima. Tako da smo mi interventno reagovali rebalansom budžeta u drugoj polovini prošle godine, mislim oktobra prošle godine, i ta sredstva komunalnom preduzeću, odnosno donacije iz budžeta, povećali sa nekih 12 na 18 miliona dinara, a za 2013. godinu budžete smo predvideli čak 40 miliona dinara, odnosno 30 miliona dinara direktnih subvencija i 10 miliona dinara za investicije. Takođe smo zatekli određena dugovanja koje su imale škole, recimo prema prevozu radnika, prevozu učenika, onda prema jubilarnim nagradama zapošljenima, i mi smo prema osiguranju, prema električnoj energiji, mi smo dobar deo tih dugovanja sanirali, odnosno ono što su trenutno dugovanja bila, što su tekuća dugovanja bila, mi smo redovno servisirali, isplatili te jubilarne nagrade, isplatili, da kažem, prevoz radnika i prevoz učenika, odnosno plaćali redovno od tog trenutka.
Izvršili smo reprogram duga sa Dunav osiguranjem i praktično sa svim prethodnim godinama taj dug očistili uz određene velike bonuse, gdje smo uštedili nekih 4-5 miliona dinara i tako da smo praktično škole rasteretili tih nekih dugovanja. Tako da, sve u svemu mi smo učinili jedan, da kažem, veliki napor da dovedemo, da kažem, sva javna preduzeća i ustanove u jedno redovno stanje, u jedan normalan način rada i jedno normalno poslovanje. Presek stanja od 15.9.2012. godine do praktično primopredaje vlasti pokazuje da je 45 miliona dinara duga manje. Tako da, taj presek stanja ja sam, da kažem, ostavio novom predsjedniku opštine na uvid. Tu tačno može da se vidi, znači, kakva su dugovanja zatečena, a kakva su dugovanja na dan, da kažem, primopredaje. Evo ovde lepo piše da 247.775.725 dinara je bilo 15.9. a 22.8. 200.899.000, što je razlika neka oko 47 miliona dinara. I da završimo ovu priču o nekom zatečenom stanju, mi smo, znači, pokušali da to zatečeno stanje saniramo što je moguće više, da taj dug smanjimo. Moram da kažem da smo imali broj projekata zatekli. Vi znate da danas je nemoguće aplicirati bez projekata nigde. Novi zakon o javnim nabavkama precizira da čak ni sanaciju lokalnih puteva ne možete da radite bez projekata, a ne kao što je bilo po starom zakonu, da je dovoljno da se uz pomoć predmera i predračuna izvrši sanacija određenog lokalnog puta, a sve to u stvari košta. Tako da mi nismo mnogo, da kažem, žalili se na prethodnu vlast. Možda ste primetili da, a postoje te moje izjave, da ja u nijednoj svojoj izjavi nikada nisam osuđivao niti svog prethodnika, niti prethodnu vlast, već sam se usredsredio na one trenutne probleme i pokušavao da zajedno sa svojim saradnicima rešavam te trenutne probleme. Tako da, mislim da sa ponosom mogu da kažem da jednostavno nisam svoju neku poziciju gradio na kritici prethodne vlasti, već na nekom, da kažem, trenutnom radu i saniranju neke situacije koja je u tom trenutku bila. Možda je potrebno da kažem da u tom nekom prvom tromesečju je, da kažem, urađeno nešto, da kažem, pošto je građevinska sezona bila pri kraju, da smo pokušali i da neke stvari uradimo do kraja te građevinske sezone. Naime, 2011. godine, ja ću pokušati da nađem taj papir i zamolim da vas samo za jedan trenutak pažnje, jer 2011. godine je urađeno dosta tih javnih nabavki za lokalne puteve. To je spisak koji sam ja dobio, koji sam tražio od direkcije. Znači, u 2011. godini je urađeno čak 15 javnih nabavki za lokalne puteve. Vama je potpuno jasno, u 2011. godine se znalo da će izbori biti 2012. godine. I lako je bilo pojaviti se u nekom selu, u nekoj mjesnoj zajednici i reći: dobro, u redu, evo, vama ćemo uraditi određene putne pravce, uradit ćemo, da kažem, i javne nabavke. Od tih javnih nabavki, znači od tih 15 javnih nabavki za dve neke relacije su prikupljena sredstva, onaj deo sredstava koji daju meštani, i to su relacije, znači, Latkovac-Kumanac i relacija Pleš-Maksić-Jablanica. Tako da smo mi, pošto je javna nabavka bila 2011. godine, umeđu vremena došlo do promene cena, do promene indeksacije cena, obratili se onima koji su dobili, da kažem, na javnoj nabavci, koji su dobili taj posao. Europark nije prihvatio to povećanje cena, tako da tu relaciju Pleš-Maksić-Jablanica nismo u stanju da uradimo, nismo mogli da radimo bez nove javne nabavke, a ovu drugu relaciju Latkovac-Kumanac prihvaćena je i ona je realizovana i urađena. Tako da, znači, od tih 15 javnih nabavki koje je urađeno, praktično samo jedna je uspela da se uradi, svim drugim
da kažem, javnim nabavkama je praktično istekao rok trajanja, cene su ih pregazile, tako da ta indeksacija, taj rast cena na malo je praktično obesmislio te javne nabavke. Tako da mi smo tu deonicu puta jedan deo uradili u jesenjem delu sezone, drugi deo na proleće i ona je praktično završena. Po vašem mišljenju, koji su to najvažniji problemi sa kojima se građani u opštini susreću, a sama opština treba da ih reši i da li je nešto toga za vašeg mandata počelo da se rešava? Najveći problemi u našoj opštini, po mom mišljenju, su vodosnabdevanje, prečišćavanje otpadnih voda, odnosno komunalni otpad, čvrsti otpad i normalno infrastruktura. Mi na teritoriji naše opštine imamo oko 390 km puteva. Od tih 390 km po izveštaju Direkcije za urbanizam i izgradnje oko 190 km lokalnih puteva i to onih glavnih lokalnih puteva kroz sela, a ne kroz zaseoke i asfaltiran. Od toga je dobar deo u lošem stanju, a jedan deo je, da kažem, u solidnom stanju. Znači, potrebno je negde oko još 200 km puteva, lokalnih puteva, asfaltirati u našoj opštini. Ako se ide nekim tempom od 5 km puta lokalnih puteva godišnje, potrebno je, znači, 40 godina da bi se ti putevi asfaltirali. To znači da opština sama svojim sredstvima sigurno neće moći da reši taj problem brzo. A zašto brzo? Pa zato što rešavanje puteva infrastrukture, prvenstveno putne infrastrukture, u stvari znači život. Znači otvaranje novih radnih mesta, znači otvaranje novih perspektiva za određene, da kažem, destinacije, za određene mesne zajednice, za određena sela koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Takođe, rešavanje pitanja vodosnabdevanja je veoma važno. Mi imamo 2 izvora vodosnabdevanja, jedan je sa izvora reke Rasine gde imamo fabriku vode i drugi je iz fabrike vode u Majdevu koja se nalazi na teritoriji opštine Kruševac na Ćelijskom jezeru. U oba slučaja imamo probleme. Fabrika vode je građena pre 30 godina, možda i 40, izvinite ako sam pogrešio godinu kad je izgrađena, ali ona je praktično dotrajala i ona je zrela za rekonstrukciju. Potrebno je rekonstruisati tu fabriku vode. Neki najnoviji predračuni pokazuju da je to neka vrednost od 1.500.000 evra. 1.500.000 evra. Takođe, potrebno je rekonstruisati magistralni cevovod koji se kreće od fabrike vode u Majdevu prema našoj teritoriji. Za rekonstrukciju je potrebno negde oko 500.000 evra. Promera cevi omogućava veći dotok vode, a veći dotok vode omogućava da se sela Donje Župe, koja praktično nemaju sekundarnu vodovodnu mrežu i koje nemaju pitku vodu, snabdevaju pitkom vodom. Jer čitav jedan broj sela u Donjoj Župi, Donji Stupanj, Mrmoš, Laćisled i tako dalje nemaju sa tog izvora snabdevanje pitkom vodom. Tako da rešavanje tih pitanja je veoma značajno. U svrhu rešavanja tog pitanja mi smo ostvarili kontakt, to jest ja sam ostvario kontakt sa Ministarstvom za energetiku i zaštitu životne sredine i oni su mi pružili svu moguću pomoć i podršku u tome da su nam doveli partnere iz Češke koji ima direktnu podršku Češke razvojne banke gde se praktično kreditiraju češke firme sa vrlo malim kamatnim stopama za rad u Srbiji. Mi smo obavili nekoliko razgovora sa češkom firmom Koneko uz podršku i pomoć Ministarstva energetike i razvoja i zaštite životne sredine i imali smo punu njihovu zaista podršku i puni servis i uz njihovu garanciju mi bismo na kraju krajeva i uspeli ukoliko bismo se dogovorili sa tom firmom da izvršimo rekonstrukciju ili fabrike vode ili, da kažem, magistralnog vodovoda od fabrike vode u Majdevu. Razgovori su bili u toku, nekoliko puta smo se sastajali, razmenjivali informacije i tako dalje i to je
To je nešto što bih ja želeo da i ova nova vlast nastavi, jer mislim da rešavanje tog pitanja u stvari donosi dosta dobro u našem stanovništvu. Voda je danas u 21. veku nasušna potreba svakoj kući, svakom domaćinstvu. Međutim, kad je pitanje vodosnabdevanja na dnevnom redu, treba reći da jedan znatan broj stanovništva u stvari tu pitku vodu upotrebljava i za navodnjavanje, što se nigde u svetu ne radi, što je najskuplja moguća varijanta. Tako da je komunalno preduzeće koje upravlja i rukovodi tim vodovodnim sistemima u stvari u jednoj vrlo nezahvalnoj situaciji. Jer treba uraditi adekvatne kontrole, treba dosta ulaganja da bi se praktično radila kontrola, da bi se ko troši tu vodu, na koji način, u kojoj meri i tako dalje. S jedne strane. A s druge strane, treba shvatiti da je potreba građana da bi se bavili poljoprivredom, da bi se bavili proizvodnjom, da bi mogli da žive, da bi ostvarili sredstva za rad, da imaju vodu za navodnjavanje. Tako da mislim da je jedan od gorućih problema, jedan vitalnih problema opština Aleksandrovac u stvari problem navodnjavanja i da tu treba baciti akcenat u nekom narodnom periodu što se tiče nekih razvojnih programa. U tu svrhu mi smo obavili određene razgovore sa Ministarstvom poljoprivrede u više navrata. Dobili smo i preporuke za određene institute koji se bave tim problemima. Jedan od tih instituta je posetio našu opštinu u više navrata, sagledao određene mogućnosti. Izlazili smo i na teren, bili smo na terenu Velike Vrbnice. Velika Vrbnica, kod nas popularno Gornja Velika Vrbnica, je jedno selo veoma interesantno, veoma živo, koje se bavi voćarskom proizvodnjom, gde se velika količina maline, kupine, jagode praktično proizvodi i daje, da kažem, u otkup i ostvaruju se znatni prihodi. Tako da bi određeni zahvati na reci Vratarici, odnosno na izvoru Klokot, koji se nalazi u tom području, omogućio tim meštanima, ne samo Velike Vrbnice, već i okolnim selima, sve do Vratara, i određenu količinu vode za navodnjavanje. Mi smo počeli razgovore sa kvalifikovanim stručnim ljudima koji su radili projekte navodnjavanja u Izraelu, sa profesorom Vasićem, tako da smo došli do faze gde smo trebali da raspišemo javnu nabavku za izradu studije izvodljivosti, odnosno za izradu projekta navodnjavanja u tom području. Smatrali smo da jedan takav projekat treba uraditi kao pionirski projekat kako bi tim primjerom se krenuli u drugim delovima teritorije opštine, jer navodnjavanje može da poveća prihode u sušnim godinama i do 50%. I sad ako imate jednu teritoriju gde se recimo godišnje preda oko 500.000, u sušnoj godini oko 500.000 evra nekog voća, malina, kupina, jagoda, višanja i tako dalje, a možete i 50% da povećate te prihode navodnjavanjem, onda nam je potpuno jasno da se takvi projekti veoma, veoma brzo isplate. Kada je reč o planiranim investicijama, šta je sve u tom periodu urađeno, a šta je sve bilo predviđeno da se uradi? Pa evo, pitanje nas vraća na jedan period s početka godine, gde smo mi praktično sa zatečenim stanjem projektne dokumentacije i sa nekim novim projektima. Mi smo se sa nekih 12 projekata praktično javili na konkurs Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave. U tom trenutku na čelu tog ministarstva je bila Verica Kalanović. 12 projekata smo podneli, ti projekti su se uglavnom odnosili na projekte infrastrukture, putne, infrastrukture i vodovodne, tako da nismo dobili sredstva ni za jedan jedini projekat. Nažalost. Iz tog perioda praktično, da kažem, nosim neki gorak ukus u ustima, jer meni je bilo neshvatljivo da makar sa jednim projektom nismo mogli da dobijemo podršku kod ministarstva, a nadali smo se da ćemo dobiti makar jedan projekat, a to je izrada
rezervoara na Volvorici, praktično čime bi omogućili snabdevanje jednog broja sela kao što su Šljivovo, Parčin, Panjevac, Dobroljupci i tako da, znači jedan čitav praktično region bi imao mnogo bolje snabdevanje, Stubal, mnogo bolje snabdevanje vodom sa izvora sa reke Rasine iz fabrike vode u Mitrovom polju, nego što je to do tada bilo. Tako da, recimo, evo, to je nešto što, da kažem, je nerealizovano. Vaše pitanje se odnosilo na ne samo ono šta nije, da kažem, realizovano, a planirano je, nego i na nešto što je realizovano. Reći ću samo da taj novi zakon o javnim nabavkama koji je potpuno promenio proceduru i naše kasno usvajanje budžeta koje se desilo tek u drugoj polovini februara, praktično uslovilo veliki zastoj u određenim, da kažem, infrastrukturnim radovima, jer po novom zakonu o javnim nabavkama ta procedura je trajala 2 do 3 meseca. Najmanje 2, najviše 3 meseca. I potrebno je za takvu proceduru imati određene projekte. Mi smo pre svega raspisali javne nabavke za projekte i neke važne infrastrukturne projekte. Smatrali smo da je ova godina za Aleksandrovac važna zato što je 50. jubilarna šumska berba i hteli smo da uredimo, da kažem, i neke prilazne saobraćajnice i neke ulice u gradu kako bi grad u punom sjaju dočekao taj jubilej, za koje je inače bilo predviđeno da najviši državni vrh dođe i, da kažem, otvori tu 50. jubilarnu manifestaciju Župsku berbu. Uradili smo, znači, projekat rekonstrukcije za Srećkovu ulicu, za Vinogradarsku ulicu i za Omladinsku ulicu. I u plan i program rada javnog preduzeća Puteva Srbije ušao je taj iznos 165-6 miliona dinara za rekonstrukciju Srećkove ulice. Kakva će dalje realizacija tog projekta ići, vidjet ćemo, zavisi, znači, i od javnog preduzeća Putevi Srbije. Što se tiče nekih drugih stvari koje smo uspeli da uradimo, a to je da smo uspeli da saniramo taj put od Vitkova do izlaska iz Rateja, praktično do jednog dela teritorije koji se graniči sa opštinom Trstenik. Naime, početkom 2012. godine, nekog februara meseca, odlukom Komisije za kategorizaciju puteva, državnih puteva, taj put je kategorizovan kao lokalni put, a ne kao državni put drugog reda kako je do tada bilo. Mi smo uložili ogromne napore da kod Ministarstva saobraćaja i kod komisija, predsjednik komisije, državni sekretar gospodin Rafailović, uspeli smo da ih ubedimo i da im dokažemo da taj put je od veoma velikog značaja za opštinu Aleksandrovac, da taj put u stvari treba u perspektivi za par godina da poveže opštinu Aleksandrovac sa autoputem Pojate-Preljina. Mi smo od Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave dobili 4 miliona dinara za održavanje tog puta, što je jako, jako malo, jer taj put se održava na jedan sasvim drugačiji način. Rebalansom budžeta koji je urađen u Skupštini Srbije, ta sredstva su gotovo prepolovljena, nekih 2 miliona i 300-400 hiljada dinara i mi smo sa tim sredstvima uspeli da saniramo taj put do neke mere. Nadamo se da će taj put prezimiti zimu, da će sledeće godine moći da se konkuriše sa projektom, znači kod Puteva Srbije, da taj put doživi potpunu revitalizaciju, ne samo područje od Vitkova do Rateja, nego do Trsteničke opštine, nego od prestanka Trsteničke opštine kroz našu opštinu do početka Bruske opštine, zato što je taj put veoma značajan. Kako vi vidite dalje razvoj opštine Aleksandrovac? U kom smeru bi područje Župske opštine trebalo dalje da se razvija? Pa evo, da vam kažem da opština Aleksandrovac ima ogromne potencijale u razvoju poljoprivrede, znači pretežno voćarsko-vinogradarske proizvodnje i povrtarske. Takođe, ogromni potencijali se kriju u razvoju turizma, pretežno vinskog turizma, a i svakog drugog vida turizma koji se odnosi na naš kraj. Takođe, želim da kažem da postoji jedan aspekt razvoja o kome
se malo razmišlja ovde, koji u ovom trenutku možda deluje toliko daleko, a u stvari nije toliko daleko, već je blizu. Pre svega na našoj teritoriji opštine postoji dosta mesta koji su u planu označeni kao mesta na kojima je moguća izgradnja mini hidroelektrana. Svi smo svedoci toga da proizvodnja obnovljivih izvora energije se danas svugde u svetu subvencioniše, pa i u našoj zemlji. Preko takozvanih feed-in tarifa, praktično proizvodnja te energije je jeftinija, korisnija i omogućava jednom kraju da se razvija. Župa je poznata kao kraj koji ima dosta sunčanih dana. Znači, postoji mogućnost za izradu solarnih polja i proizvodnju solarne energije, znači sunčeve energije. Tako da postoji mogućnost u gornjem delu Župe čak i izrada vetrogeneratora, jer gornji deo Župe, pogotovo brdoviti taj kraj, je znači bogat vetrovima, tako da postoji mogućnost i tog izvora energije. U ovom trenutku, kad ja to pričam, verujem da dobar deo građana misli da je to naučna fantastika. Međutim, verujte, veoma brzo se može doći do toga. Iskustva nekih drugih zemalja koje su ušle u Evropsku uniju ili koje su bile na putu za ulazku u Evropsku uniju, pokazuju da su oni dosta značajan deo sredstava od Evropske unije, od predpristupnih fondova Evropske unije dobili upravo za razvoj obnovljivih izvora energije. Tako da mislim da opštinska vlast treba da posveti pažnju tome, pogotovo izradi određene projektne dokumentacije i konkurisanjem kod, da kažem, nadležnih fondova Evropske unije, a uz podršku normalno resornih ministarstava i vlade Republike Srbije. Reći ću samo da prilikom studijskog putovanja u Sloveniju, kada sam bio gost opštine Brdo, koja je poznata po vinu i vinskom turizmu, po velikom broju vinarija, mogu da u razgovoru sa predsjednikom opštine sam saznao da su praktično oni u kontinuitetu 18 godina konkurisali za određene projekte i da su preko 80% svoje infrastrukture, i vodovodne i putne infrastrukture, čak i smeštenih kapaciteta, znači hotela i vinarija, izgradili od bespovratnih sredstava Evropske unije. Što znači da ako postoje dobri projekti, ako postoji vizija šta se hoće i šta se može postići, onda je to i ostvarivo. Tako da mislim da u tom nekom pravcu treba da se kreće razvoj opštine. Znači, da sumiram, poljoprivreda, pre svega poljoprivreda, voćarska, vinogradarska i povrtarska proizvodnja, a kasnije i stočarska, pokazat će vreme da će i stočarska proizvodnja dobiti na značaju. Zatim, turizam, koji je za nas izuzetno, da kažem, važan i može da bude izuzetno važna grana koja može velike prihode našem stanovništvu da donese, i obnovljivi izvori energije, za koje mislim da su naša budućnost, jer mi smo teren i područje koje nam praktično omogućava da u nekom narednom periodu, ukoliko budemo imali tu viziju, ukoliko budemo radili na tome, ostvarimo znatne prihode i posle u toga. Iz kojih fondova i na koji način treba finansirati projekte koji su direktno vezani za župski kraj, a tiču se podsticanja proizvodnje, razvoja privrednih subjekata i naravno zapošljavanja? Normalno, da vam kažem, opštinski budžet je suviše mali da bih mogao da nešto značajnije uradi u tom pravcu. Zaista veoma mali. Direktna veza sa ministarstvom i privrede i finansija i ministarstvom regionalnog razvoja i lokalne samouprave bi značajno doprinela povećanju broja radnih mesta, dovođenju stranih investitora i, da kažem, poboljšanje kvaliteta života. Mi u neku ruku, da kažem, imamo sreću što se naše stanovništvo bavi poljoprivrednom proizvodnjom i što u manjoj meri nego u drugim opštinama praktično zavisi od lokalne vlasti. A evo kako ću objasniti to. Kada prođete žutskim putevima, lokalnim putevima, vi sada nećete moći da nađete tako lako neobradivu njivu, neobradiv deo zemljišta. Naš narod, naš župski narod je vredan i on nije čekao niti državu, niti lokalnu vlast, opštinu, da bi ostvario određene prihode. On se posvetio poljoprivrednoj proizvodnji. Veliki broj, da kažem, parcela je sada zasađen voćem, jagodama, višnjama, malinama, kupinama, šljivama, vinogradima, obnovljenim vinogradima, novim sortama i tako dalje. Tako da mi imamo sreću da naše stanovništvo praktično malo zavisi
u tom smislu od lokalne vlasti. Upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama bio je jedan od prioriteta dok ste bili na čelu opštine, kada je zapravo i potpisan Impact projekat. Zbog čega je to bitno i dokle se stiglo sa realizacijom ovog projekta? Pa ja moram da vam kažem da je moje mišljenje da je to jedna veoma, veoma značajna stvar. Mislim da će značaj svega toga naši građani vidjeti tek za nekoliko godina. Mi smo praktično od 180 opština u Srbiji ušli u 5 opština koji su korisnici tog projekta, koji su učesnici tog projekta. Taj projekat prvenstveno ima za cilj podizanje kapaciteta lokalne samouprave u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama i uopšte kanalizacijalnom mrežom. Rezultat te prve faze potpisanog ugovora sa GIZ Impact projektom treba da bude studija izvodljivosti za upravljanje čvrstim otpadom i za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Sa tom studijom izvodljivosti kroz 3 godine moguće i vrlo izvodljivo konkurisati za sredstva kod Evropske unije, od predpristupnih fondova Evropske unije za izradu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Taj jedan projekat bi nama doneo praktično jednu mnogo zdraviju sredinu. Oznaka zdravije sredine, oznaka hrane, oznaka bilo kog proizvoda, poljoprivrednog proizvoda sa naše teritorije bi imao i mnogo veću cenu i mnogo veći značaj na svetskom tržištu nego što ima sada. Da ne govorimo o kvalitetu života. I ne bih sada apostrofirao nešto što svi znamo iz studija nekih naših znamenitih ljudi koji se bave time da je veliki broj oboljenja, kancerogenih oboljenja prisutan u našoj sredini zahvaljujući zagađenju životne sredine. Naša sredina nije toliko zagađena kao druge sredine, ali obzirom da se bavimo poljoprivrednom proizvodnjom i da nam je voćarsko-vinogradarska proizvodnja ključna, mislim da je mnogo važno da nam sredina bude zdrava. Na kraju krajeva, jedan od vitalnih problema koji direktno ugrožava grad je deponija u Sinjevcu. I rešavanje problema te deponije koje bi bilo obuhvaćeno tim projektom je veoma značajno. Ta deponija je ozbiljno pripretila da još više zagadi reku koja je inače zagađena jer se dosta proširila i da praktično posle kišnih padavina, slivanja svih onih, da kažem, loših sastojaka te deponije u reku nanosi još veće štete nego što je to inače. Tako da rešavanje te deponije je jedno, da kažem, od velikog značaja, a GIZ Impact projekt nam upravo omogućava da dođemo do besplatne studije izvodljivosti, znači preko GIZ-a, i da sa tom studijom izvodljivosti možemo konkurisiti za sredstva i za projekat i za postrojenje i to besplatna sredstva koja bi nama praktično omogućila mnogo zdraviju sredinu. A jedan aspekt tog projekta na koji malo ko obraća pažnju je da prečišćavanje otpadnih voda, da jedan znatan broj, da jedna znatna količina vode koja se upotrebljava, pitke vode za piće, koja ide u kanalizaciju, koja ide u kanalizacijnu mrežu, nakon prečišćavanja je 98% tehnička voda koja može da se upotrebljava i za navodnjavanje. Znači, jedan deo bi se ponovo vratio u reku koja bi bila čista, a jedan deo bi se mogao iz te fabrike vode upotrebiti za navodnjavanje parcela. Tako da su koristi od tog projekta veoma velike i ja se nadam da će opštinska vlast nastaviti sa realizacijom tog projekta i da će normalno to ići svojom dinamikom i da će rezultat tog projekta u nekom narednom periodu u stvari biti i to postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i postrojenje za upravljanje čvrstim otpadom. Krajem avgusta izlaskom iz vlasti Srpska napredna stranka u Aleksandrovcu prešla je u opoziciono delovanje. Na što će ono biti usmereno? Pa pre svega moram da vam kažem da svemu tome prethodilo je jedna, da kažem, u javnosti priča o rekonstrukciji vlade, jedna priča o ulozi Srpske napredne stranke u svemu tome. Najnoviji potezi koje naša stranka na nivou Republike preduzima takođe pokazuju veoma, veoma veliku želju
da Srbiji bude bolje, ne stranci, Srpskoj naprednoj stranci, nego da Srbiji bude bolje, da rešimo neka pitanja koja se gomilaju godinama kako bi građanima u perspektivi bilo bolje. Zašto sam napravio ovakav uvod i zašto sam pričao o nekoj opštoj politici, a ne o lokalnoj? Pa zato što delovanje Srpske napredne stranke na lokalnom nivou nije ništa drugačije nego delovanje naše stranke na republičkom nivou. Mi smo takođe pokazali tim činovima da nama nije stalo do fotelja, da nama nije stalo do funkcije po svaku cenu. Mi hoćemo da našim građanima bude bolje. Mi ćemo naše opozicijno delovanje usmeriti ka tome da poboljšamo našu stranačku infrastrukturu, da našim građanima, da u opštini Aleksandrovac pokažemo u stvari da je Srpska napredna stranka jedna stranka koja je u naletu, jedna stranka koja ima ljude koji imaju ideje, koji imaju viziju kako treba da se razvija naša opština i što je najvažnije da imaju ljude koji mogu da realizuju te vizije i te ideje. Pri svemu tome, a mi smo našim vršenjem vlasti pokazali da ne obraćamo mnogo pažnju da li neko radno mesto treba da zauzme član naše stranke ili član neke druge stranke. Ja sam lično za neke poslove angažovali članove Demokratske stranke, onda kad nisu bili u vlasti. Pri tome nisam imao u vidu njihovu političku pripadnost, nego njihovu profesionalnost, njihovo znanje i njihovu sposobnost da određene poslove urade na način kako to treba i kako je to od koristi svima. Ja mislim da će naši građani to prepoznati. Veliki je broj članova, novih članova Srpske napredne stranke. To nam pokazuje da u stvari stanovnici Župe prepoznaju da Srpska napredna stranka želi dobro našem kraju i našoj opštini, da želi razvoj naše opštine, da zna način, da zna put i da u koordinaciji sa republičkom vladom, odnosno sa našim rukovodstvom, uz savete našeg rukovodstva, mi možemo u stvari da dođemo do toga da naša opština bude puno, da kažem, razvijenija i da se našoj opštini otvore mnogo bolje i mnogo jače perspektive za razvoj nego što je to bilo do sada. Rezultat svega toga je, da kažem, jačanje infrastrukture stranke. Nama je to prvenstveni cilj, da naša infrastruktura naše stranke na teritoriji opštine Aleksandrovac bude još jača, još kvalitetnija, još bolja i da taj neki loš izborni rezultat koji je prošle godine na izborima postignut se nikad ne ponovi. Jer, podsjetit ću samo da je prošle godine na izborima Srpska napredna stranka osvojila 7,10% biračkog tela u opštini Aleksandrovac. Mi se nadamo da se to nikad neće ponoviti i da će naš rad biti prepoznat od građana opštine Aleksandrovac, od stanovnika opštine Aleksandrovac i da će na nekim narednim izborima naša stranka pokazati, da kažem, mnogo bolji rezultat, da će mnogo veće poverenje osvojiti od građana Župe i da ćemo onda steći u stvari mnogo veći, da kažem, legitimitet i mnogo veće poverenje građana da možemo da sa više autoriteta, sa više snage, sa više energije da učestvujemo u upravljanju našom opštinom i u ostvarivanju, da kažem, nekih vizija i nekih planova kuda treba naša opština da ide u perspektivi. Kako komentarišete izjave sadašnjeg predsjednika opštine, doktora Jugoslava Stajkovca, da je tokom predizborne kampanje podržavao Srpsku naprednu stranku i da je zapravo podržava i dalje? I tokom Skupštine on je Srpskoj naprednoj stranci u Aleksandrovcu konkretno uputio poziv na saradnju. Dakle, kako vi komentarišete te izjave? Reći ću vam potpuno otvoreno. Srpska napredna stranka u opštini Aleksandrovac nikada na politiku nije gledala lično, za razliku od mnogih drugih političkih grupacija i stranaka, da kažem i grupa građana. Za nas politika nije lični čin. Niko od nas nema pravo da neke lične animozitete stavlja u prvi plan ispred interesa stranke. Srpska napredna stranka je stranka koja može sa svima da sarađuje. Šta to znači sa svima da sarađuje? Da sarađuje sa svima onima koji razmišljaju u istom pravcu i koji imaju iste vizije, iste ideje kad se tiče opštine Aleksandrovac. I normalno način, kad imamo isti način kako da dođemo do ostvarenja tog cilja. Tako da svako ko podržava Srpsku naprednu stranku, bilo na republičkom, bilo na lokalnom nivou, mi mu se zahvaljujemo i mi to cenimo. I znaćemo da cenimo. Bez obzira o kojoj političkoj grupaciji se radi.
Što se tiče poziva za saradnju, mi smo otvoreni za saradnju sa svakom političkom grupacijom i strankom koja, kažem, razmišlja na sličan način, u skladu sa našim programom i delom i sa našom vizijom kako treba i kuda da ide ova opština. Međutim, bojim se, u svemu tome nema malo ni političke demagogije i s te strane imam određenu skepsu. A zašto? Pa zato što više puta je i na ovoj televiziji i na drugim televizijama je rečeno da, recimo kad je reč o drugim strankama, znate, ja cenim članove Srpske, odnosno Socijalističke partije Srbije, ali jednostavno ne cenim rukovodstvo te stranke, što praktično znači jedno, da kažem, otimanje biračkog tela i usmjeravanje, da kažem, članova te stranke protiv tog rukovodstva. Tako da se bojim da se ne radi o tome, nadam se da se ne radi o tome. Mislim da se ipak radi o iskrenoj podršci. Ako je tako, ja se stvarno zahvaljujem i uvek ću se zahvaljivati, a ako nije tako, ako se radi o drugom, a meni se čini da se najviše radi na dodvoravanju, da kažem, našem biračkom telu, u smislu, ok, glasat ćemo za Srpsku naprednu stranku na republičkom nivou, ali ljudi koji vode ovde stranku nisu dobri, nisu kvalitetni, ne znaju oni kako treba raditi, nemaju oni viziju, nemaju oni ideje, ne znaju oni to da rade, to znam samo ja da radim. Ja se nadam da se ne radi o tome, a ako se radi o tome, mislim da nakon brojnih perturbacija, menjanja političkih opcija, sklapanja saveza sa različitim strankama, mislim da će građani i to prepoznati. Srpska napredna stranka je dosledna svom programu. Sve koalicijne sporazume koje smo potpisali, mi smo do kraja poštovali. Nismo bili inicijatori promene ni jednog koalicijnog sporazuma koji smo potpisali. Time smo pokazali da se čovek drži za reč, a da kažem, oni drugi za rogove. I ja se nadam da će jednog dana, a ja sam to i za skupštinskom govornicom više puta rekao, doći dan, doći vreme kada će se poštovati ono što je potpisano i kada će se poštovati data reč. Međutim, praksa ovih godinu dana je pokazala da potpisani koalicijni sporazum ne vredi ništa. Da taj potpis ne vredi ništa, da taj potpis ne obavezuje i da koalicijni sporazum u stvari nisu nešto iza čega stranke čvrsto stoje. Srpska napredna stranka nijedan koalicijni sporazum nije prekršila, ona je čvrsto stajala u svaki potpisani koalicijni sporazum i tako će biti i nadalje. Ono što budemo dogovorili, ono što budemo rekli, to ćemo i poštovati. Ali ono što budemo dogovarali, dogovarat ćemo sigurno u interesu građana, pre svega u interesu građana naše opštine i normalno u dogovoru sa višim organima naše stranke. Evo, za kraj emisije, šta biste poručili žiteljima Župe? Žiteljima Župe bi poželeo bolji život, kvalitetniji život. Poželeo bi da budu srećni, da budu radosni, da se mnogo manje bave politikom i političkim dešavanjima, da se bave svojim problemima, da se politikom bave onda kad dođe vreme, kad su izbori, da onda razmišljaju o tome kakve su im perspektive, ko im nudi kakve perspektive. Ne šarene laže, nego viziju, ko im daje viziju, ko im daje ideje i ko je taj ko može da te ideje sprovede u delu, ko može da njima omogući bolji život. Građanima Župe želim, znači, sve najbolje, želim da žive bogatije, želim da žive kvalitetnije i nadam se da ćemo to u nekom narednom periodu zajedno ostvariti. Gospodine Blagojeviću, ja vam naravno želim puno uspeha u daljem radu i hvala vam što ste bili moj gost. Poštovani gledaoci, to je bilo sve što smo pripremili za vas za ovo izdanje emisije Reč po reč. Vidimo se ponovo za 7 dana.